Profesore, pomenuli ste zaista mnogo metoda lečenja koje se koriste u Kini i Tibetu. Od svih tih metoda kod nas je verovatno najpoznatija akupunktura. Ja lično mnogo volim akupunkturu, trudim se da idem barem jednom godišnje. Šta je akupunktura? Akupunktura je ubadanje iglicama, vidiš, ne donesu ni jednu iglicu. Žurio sam, imao sam pacijente. I to je iglica koju ste vidjeli, vjerovatno vrlo tanka. Postoje od bijelog zlata iglice, od žutog zlata iglice, od čelika i od srebra, ali i od bronze. U čemu je razlika kada je u pitanju korišćenje? U njihovim energijama, jer različito dejstvo imaju na naše tijelo, na lokacije gdje se ubodu. U tom je razlika. Ne možete jednu vrstu metala na isto mesto? Ne, nema potrebe. To bi bio sukob. Koliko ima akupunkturnih tačaka? 365 lokacija ima neslučajno, koje se najčešće upotrebljavaju. Podijeljene neslučajno na 12 akupunkturnih kanala. A kanali su ove lokacije, ove što ljudi zovu neupućeni meridijani. U stvari to su kanali. Mi to zovemo kanalima, što i jeste, jer kanal je nešto što je dubinsko, što ima svoju dubinu. A tačka ili meridijan su gore na površini koji mogu da se obrišu. Evo. Tačka nema svoju dubinu, a tačku svaku zovemo bunačić. Bunačić, zato što zaista ide 2, 3, 5, 6 mm, 10 mm, 15 mm, zavisi od debljine tkiva, gdje se bode, jeli? Od debljine tkiva. Za koja se sve zdravstvena stanja koristi akupunktura? Akupunktura može da se koristi za sva stanja. Za sve bolesti, za sva stanja, praktično, naravno i na one teže bolesti, svakako u početnoj fazi. U zakašnjenoj fazi može da se pomognu samo da se olakšaju tegobe i da čovjek bez nekih bolova preseli na onaj svijet, da se transformiše. Mi ne umiremo, mi se transformišemo. Da. Profesore, šta je akupresura? Akupresura je preteča akupunkture. Preteča jer tada nije bilo iglica. Ono se ubadalo, evo ovdje na slici se vidi, prstima ili nekim instrumentom. Može i hemijska olovka, može i imaju specijalni instrumenti, željezni, okrugli, koji su ubodu tako 5-6 mm u pritiska se koža. Evo, ovoliko točno. To je akupresura, ovo 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 je akupresura i tako dalje. Svuda po tijelu, ima ih 2/3 akupresurnih lokacija se upotrebljavaju na ljudskom tijelu, bez igala. Pomenuli ste ljude koji su završili samo neki kurs, ali se ipak bave medicinom, odnosno akupunkturom. Ko može da se bavi akupunkturom i akupresurom? Akupresurom mogu da se bave oni koji su i akupunkturom, oni koji su završili te škole, ta obrazovanja koja postoje u svijetu, na više lokacija. I ako su završili studije te medicine, ne kurseve, nego studije, ima mnogo onih koji se usuđuju da kažu da su akupunkturolozi, a oni su u stvari stručnjaci i ljekari savremene medicine. Nisu oni akupunkturolozi. Oni su samo malo zagrebali ili zavirili malo u akupunkturu ili kinesku medicinu. Samo zagrebali malo. Dakle, oni nisu stručnjaci. Apsolutno nisu stručnjaci i oni koji idu kod takvih ljudi mogu samo da dožive poremećaj sopstvene energije ili ugrožavanje zdravlja. Dokaz je taj da ja u Beogradu radim skoro 50 godina i da kod mene niko nije imao nikakve posljedice, niti ne daj Bože umro, 50 godina. Moram reći u savremenoj medicini, kod njih ljudi umiru svaki dan od ovih ili onih bolesti, nebitno. Ali dobro, oni su velike institucije, pa ima više naroda, više prometa, pa zbog toga.
Možda. Rekli ste o akupresuri, da kažem još neku riječ, dakle, ona može da negdje oko 60% da zamijeni akupunkturu. Oko 60%. Tako da može dakle da posluži i može da je radi onaj, ne mora da ima ovaj fakultet naš, može da je radi ako ima neku medicinsku školu našu ili ako radi uz nas neko vrijeme da se obrazuje, da bude spremniji da pomogne sebi ili nekome samo pritiskom prsta ili određenog instrumenta ili olovkom, hemijskom ili običnom. Nema probijanja kože, nema krvi, nema ništa, samo pritiskanje. Ali mora da zna lokacije koje su. 365 lokacija se najčešće upotrebljavaju. Profesore, prema ovim drevnim medicinama, zašto nastaju bolesti? Mali milion faktora. Prije svega u zadnjih ovih 15-20 godina stresovi su velika opterećenja za čovjeka i izazivaju mnoge komplikacije, stresovi. Bilo poslovni, bilo privatni. Oni nam remete protok ove energije chi, odnosno yin-yanga, oni ga ometaju i na taj način izazivaju razne bolesti. Energiju ljuljaju tamo, vamo, lijevo, desno, dole, gore, smanjuju je, povećavaju je, zavisi od stresa, vrste stresa i na taj način od tog ranog pomjeranja energije yin-yanga dolaze razne bolesti. Razne. Od glave do pete možemo ih nabrajati 1000.